جبرنامه آسوی نمیشه دم محمود منو خوش به تماشاوان روجاوا تیوی ام ایرو تیساب خلک کنو لپیش بری ونه بله تماشاوان ما ام ایرو لباجار عمودنه هر چندی تو بحثاوی باجاری کی گلک و جوان و نیویسکار و هلبستوان لوی باجاری درکتنه کو بسالانه خدمت آویجای کردی کریه ایرو خلک آمد تایبته لگل هم هلبستوان نیویسکار شانو نیویس و جوانه کی کل روجاوای کردستان و ناو دنگ خباته کی نیجی 5 سالی کراهیه کی گلکی دولمند دویجای کردی ده مهر کریه و نتنه لروجاوا لسرانسری کردستان و ناو دنگی ویه مخواست کام ایرو خلق خال گلوی درباس بکن و التجربین کد جیان آویده درباس بوی جبو تماشاوانی خواه بکنه میناک میوان خلق ما ایرو ماموستا و هلبزوان ما بشیر ملنا بخیر هاتی ماموستا دار بن سپاس هم کیف خوش ماموستا تدم خواه وقتان ساعت خوش بی صاحب سپاس باش ماموستا از خوازم بریا تکم کراهی جیانت هر چندی گلک تماشاوانی ما ایدی جیانت جی جنیز و شوپین و ناز دکنجی تم دما تبحث باجار عمودت کی جافکانی هلبستوان و جوانان وی هرمی زیده درکت صدمه کی وی هيا طبعا هلبت بگومان يعني جينجه باندورق خوي جرينج هي د البرينين هر آلية جيانيد دماكو ام باجار عمودي تايبت ام دس نشان بكن قالك دبيجين كو تايبت مندية ويجي هلا چانديد و روشن بيرا و رونات بيرا نهي أباش خبر چينبوي هلبته هنا كي قو ام بشون دفا قارن چه شارستاني بن چه پیشکتن به چه کسایتین بجن بلن به نممکن نجبر خواه چه بوي خو سپارتیه هن همان بنگهین او همان بنگهین دبا کو تراث کوین هبه آلیه زارگوتنه به آلیه زانسته دبه آلیه دانوستندنان دبه اوانا آلیه دیروکی و کسایتی آوادک هلبته دوی قابلیت جی هبه جبو باجار عمودی جیش خواه باجار حریک من دروج آوای کردستانی کو بگشتی کمنترین باجار لبن خطی یعنی ام بیجن بریام اردینی یک جی کو او کسایتین اولدار وقت دبستانین اولی کو پیواجویا سردما عثمانیان ده او ايام كارم بيجن سودوريه كجواكي بو كوان دبستانا رولن زانينغهان جيدليس دو بيمانغها دوان ده او فقط شي دبون او فقانا بقلك ماتريالا را درباس بون حتى دبون منتهي ملا او شوبك الباجار عمودي او وكا كارم بيجن هيمانك يكمينه كو جبو او رونشتنا آليه چاندي آليه خندني زانستي دو دی پیواژه دو یمین ده کو او کسایتین جسر هلدیر لباکوری کردستانی جبر او قتل عام و قرکرین و سرهلدان کو هاتن چوساندن جبال رژیم جمهوریتانو او جی کسایتین نافدار شوپان لباجار عمودی هم پیو گریدای او پیک هاتین کو جباکور جبر قتل عام ردیان او وک سریانی و ارمنیا او جي الباجار عمودي رونشتن تبيجي نبيجي او درباس بونك دناف هفدور درباس بونك تشيبوج آلية جواكي آلية بيرو باوريج آلية حزرو چاندي دي اوانجي شوبك اخوال الباجار عمودي دي آلية باجاربانية دي و پیشكتنا بيشي و زانست و دبستانين كو چيبون حتى سينما او تشتين دي وكا بيشة سازي الباجار عمودي چيبون اوانا تفدد كارم بيجم هيمانين تایبتن جبو جواکه یانجی جبو کو کسایتک کارب راجوان وی چاندی راجوی حزری ابایا اسکارم به شیوه کی زانستی دیروکی کو تایبت بندی باجار عمودی جوان کسایت آنهاتنه به تایبت عالیه ویژه و زمان کردی دیش خو کسایت نافدار این مینا رشید کرد و سیدای جگرخوین و شوپا جلالت بدرخان و عثمان صبری او کسایتانا الجهوان کی تایبت لباجار عمودی هبو دماکو او میوانداری ام کارن بیجن عمودی میوان پروریه که ویج وی هلید هبو کو او کسانا هم بیز ذکرن وانجی شوپ خود وان مالباتا و دناف جواکی دهشت از کارن بیجن او یکمین اوانتاج بو شو دماکو ام ودگرنجی کسایتین بریجی ام زانای کو دیروکین مثلا وکم بیجن یونانا کفن مثلا اسخيلوس بافي ويجا وبافي شانويا يوناني تبدي يك جهمانين ويكو سدمين كو پیشکتنين مزن چيبو كو مالاوان نزيكي
پرستگاه دیمیتری بو او خلق گلک دهاتن غریب دهاتن چاند یونان دهاتن جوان گرت يعني همه در جیه گلکی گرینگی او جیهایا سردما وینا و کسین شوپی کولی چی دهاتن اویا دبین میراث و تراث کش عالیه چاندی جیانا جواک کرد باشه گلکی باشه هر چندی دناو عمود دناو و روشنبیری درد کول ماموستا گلک جارو ساجی دبیجن کو عمود حتی دینی خوش نوکی باجاری دینه او جی سدما زیدا بونا زانستیه هلبته دین جی سبب دینیتی جی هنن يعني دين جي دينيتي هكي آلية جينيتيك جينين يعني دبكو يعني جي أفيك زواجا نزيكي هف مروفي هف زوجن أو هنكي تأثير باندوري لآلية شريط دي ان آوانا دكي دبي بس برانيا ديني عمود باوريا مدي أو هنك جوان يقولوا جي دفرك جي مالباتك الزانس مالباتك الزانا بريانيا وان جور دركتن يعني ديني وان جي تتنري وكا پاشخانه كوي زانستي چاندوري هي باشه ما از خوازم ورده بیجم هر چندی از ناخوازم زیده تکم کراهی اجیانته تیناس کرده لی چتا بالکش اوه ده هفته و حیشتان ده یکم هلبستا کردی نویسان دیه دوان سال زور و زحمت و هجای کردی هلبستا کردی از خوازمش بود تماشاوانان چی بود سدم کته دوان سال زحمت ده هلبست نویسان إيش هو وقت زاروكتيامي كسايتيامي جي شمالباتك دركتم هم أو آلية مي چاندي أولي جي هبو هم جي أو دي بيواجويا دامزراندنا بارتيين كردان دي سالي 1956 ديش خوا از جوي سالي زاينا مدوي سالي دي أو بارتيين كو جوي سردمت بارتي دركتن إيش خوا متفدي زانن بالخطي يعني روجاواي كردستاني او انجام اتفاقیه سایکس پیکو دیجی یانجی دهاتنا فرنساویا گوی داری کتب انتداب وانا هیویا کرده هبو کو وکه استاتویا کوای سیاسی جواکی چه بو او تشتایا چه نبو وش خو ام دبینن او انقلابات عسکری لسوريا چه بون هیویا کرده کو کرجی به پار نمانا لی مخابن کرد به پار مان جوی آلیه گو کاریبانا تشتک دستکفتیه که دست خستانه چه نبو لسروی اساسی بولو پارتی کرداجی چه بون پارتی سال 1956 چه بو مالا ما یک جوی یعنی از کارم بیجم وک ناونده که دانو سندنا تفگرین جوان خورد هاتن آپانی موانات وان تفگری سیاسی دبو او قالو گوتن چه دبو او هم زارو بون مجیمه ده هاتن مور کرن دوی پیواجوی ده از همه بچوکانی هلوسی سیدای جگر خوین بخوندن ده بکو اوایاج بو می بو پاشخانه یکمین کو از حز گوتاری بکم یعنی حج هلوستی بکم اوایاج مر دلاواعی آمد بنشینه یا بنهشی آمد ده بکو بو وکا پیمایکی او یکمین هلبست تیبیرا مکومیش خو از کیف آم سیدای جگر خوین رجالکی دهات جی باور نذکر گذرو که ازوی ببینم جی لدرفت چه بو خورتك عمود هوال كيمو بو اوجي حسكريه هلبستي جزيري بو قلت نايم هرنجم سيداي جگر خوين بو شوال يقدر اوجي ما هلبستك شكر بو لو چن مالك بو ام چون سردانا وينا هما بيج پشتيوان چاغا مها حشتابو بيرامده بو مهنك دريه سور جير بر هنك اجور مجير بر كيف هات ما برسيم كينن وچنن وچا بارتي هادنه آن مرابو او هلبستا خوش خوند وکی دی کت روشین سیاسی کت شونا خوی باشور کردستانی سر حزرین کردا سر تشتکو ولو دخسكو مبي بحثين او تشتانا جمر وك شيرتو بند كرن سر هلبستي بتايبت الجوروي دمام اف هلبزير خون و هلبست شي و هلبست گوتنا شیرین و بدو چقص گوتنا شیرین و بدو او ویجی دروی ویناوی ویجی اکو زمان خوش و شیرین تیتنه بو حسکرین و بدوی تیتنه بو جبو کل جانا دلکی جبو اوینه لنخ او ناکه بن سیوانا ویجی باشه مامسه او هلبستا یکم یا کت جمام سرجن گرخون اخوان تو تبیرات تا چون دورده ولا مالك دو بلكي تيم بيرام او جيش خوا دماغكم هلبست عيني وهلبستي او بخوا وقت بفوتوكوبي جي هلبستي سيداي جيگر خو سري وقت بقوت دس بدا من هوالي بهفر هرم خوندني برند باقش خبار كن جزانينا آدني
افباري منو تيه بتني من تني ناچ جور شرم قادم كردان جبونا مبويه تور دوی چارچوبی دوی قاعده باشا مامسا او هلبس دمات دوان سالين كيفن تتني وصان تب زماني كردي نفسان تيبي لاتيني بون زمانی کردی تیپ لاتینی از بچوک بوم مدنی بساند شست و چارا آپ کی مهبوی از هین کرم یعنی هین نکت بریز هرم دبستانی جی مب کردی و دخوند و مدنی بساند جی لدبستانه که او سریانیا بون ابونا کشه یعنی گوری فبری دبستانی بو درز فرانسی دانم درز فرانسی دامت ادی فرانسی کردی پر تشتویت شبن حدود هم ایجا او ده درد کت سر دپی مدرسه خورا ذکر مبرزانی بو متخون او جو وری گو اجوی هینی فرانسی بو و چاغیده مدخوند مدنی بسان معلومات هم بعربی دخوند مدنی بساندن هم بکردی و هم بترکی باشا مامسا سالن ينكو تدبستان جي دخواندن و تكيلك وي كارن ويجا و نيفيسا بزمان كردي دكر اباندو لخواندن تيدني نتكن او بيفاجويا دبستاني دي يعني سرتاي وحتى كوليسا نا بالعكس يعني بيتر يعني دماكو بتايبات الجور كسين تيكل داريكو زمان الزماني دماكو يك زماني دايكي سر وقتي زماني دايكي بي و هرد زمانکی دبخوین پشتیوینا بهتر کاری و آلیه رزمانی و آلیه فرهنگ سازیه بهتر دبیردان کاوی خورتر دبه بس د سرتایی ده دزمانی تعلقات مزنه او تعلقه هی اگر گو زمانی دایکی نسر وقت به زمانی سر وقت وقت به زمانی عربی یا فارسی ترکی زاروک کردا دمات خوینن و زمانی دایکی نسر وقت بن نزانبن اویا باندوره که آلیه پسیکولوژیاوی والماسول كان دنگداني دكي راسا باشا مامسا دما تو دنيفسني هالبستا دا يكش تايبت مدي انت تتخواز تناخو بميني يانجي در دورات قلب عليك هبجي تتكاني بنفسيني لا هالبس دباور يامد تدي هنك بيجي هالبس الهام يعني وك ارسطو جيب خد بيجي تشتك الهام تنين راستي يعني خاد تايبت يعني هالبس وانن عرب بيجي هالبس الهام اللي باوريا مده هالبست وقت يقومرو بني بسينه بيدنجيه كلاز مش بومه يقوم هالبست دني بسان بشبيه مدني بسان وشانو سبهازو بمردرت كت نظام سدمي ويتشن النبانا هالبست دباوريا مده تشتكينا في الهام تنين هالبست اسكارن بشبهينم كوان كسين دايكي مني بري كنت شون لقاطي لقاط شبو معلباتن فقير هبون عردي وان زفيه وانا تنبون بشتي و خلكي بالي خود كرن دچون سمبل دان هب او سمبل دلوان سمبلات قريان ذكرن كوم او سمبل كوتان وبكرانا دان بيجين بكرانا ويجهدو درخصانا يا ويجا داوي ببرانا بهران دانا وبشتي هران يجي تدي ببه مرحله ببه ارض وببه هذير وطرش ببه وتاريخ هر التنوريخي جبو هالبسوان اسكارن بفينا بشبيني هالبسوان چی پرچه دبی یعنی هالبست دبی محاکاوی هب قال کرنک دید هب یانا نه هالبست یعنی انا از بیجم از هالبست که لسر وی کامیرا هانی چیک بیجم کامیرا چه خوشی که سیلینگی وی هنن چاوی وی بدوی اوایاتی چنا وی لبک تی بک هالبسوان یا تی بک هندسیاره کی بحثا کامیرا کی دبی محاکت دید هب قال کرنک دید هب و قال کرن دید نبی حزرك تيتنبي خيالك تيتنبي نابه هالبس جبوها هالبسوان دماكو بتشتكي روب رول همبري ويد ميني يعني تشتكي دخويني باندورا كي بيرا بيدا دكي يعني جي دبخ خيالك ودمجيه ويد هقر جو دوباره بو او تشتين دبنشي بن هشمن هشياوي دي لاواعي ويد جو دوباره كرول سري بيخس كو بيجي افتشتكي جرينج جركت السر بسكنه او بو حزر او بونجاندناوي بو حزر دما بو حزر اجا ويتكبي او تشتكو مجارا كول جموي بو حزر زاروك كي سيوي ديتي ايشك ديتي اذينك ديتي قولك بدو ديتي تشفيكك ديتي دايكك ديتي شهيدك بير درباز بوي اوانا تفدن مجارن او مجارانا دوباره لدريوي خينه وبير ببي دي لاوعي اوي بن هشياوي دي ويكون ببي
لگور بیردان کاوینا ایجا وگو آنا مدا ما بحث کرد او لقات ما چقص رصيدي ويبر او رصيدي خو الجوروان رصيدي خو ومحاكاوي قالا ومجارة هاني بكي او مجارجي شاوا شي وكار برنجان تشتاج شي دكي او شي وي زماني افا بكي او افا كرنا وينا قال لك جرينجي كنجي اجالي جمي طرش دبي وقتي جو هفير دكي او جوان چقصي زاني واي ماده هاني وي ماتريال هاني خوشك داي هفدو لبي خوشك داني هفدو وكوم كري ودستاري ويهوري وهفير خوشك شكري وكنجي طرش بوي وقتي جواي بكي كلوري خوشك شك وتنورا وينهار بي نش كباب ونش لكي بي او ايش غينانا كي خوشك وبدو درد كبير باوريا من تشتكنا بي الهانتني او دما جوجا هالبسوان ويشاغي دبي دبي نه انسان كي نورمال انسان كي هالبسوان او كي تحركيني او لا وعياوي ويدلفيني او لا وعياوي نان كراهيه اخو راستياوي او تدي بيجي عاطفاوي دلناسياوي نراس عاطفاوي نراس دما كو جاهشيار دبيجي جبولا عرب دبيجن الهامك دما كو شيار دبي انسان كي نورمال خو بدقري دبي شام هالبسهاني تشكري حال بك كراهياوي دربريناوي دكراهياوي او هالبسهاني نبسان باشا مامس از خوازم بيجي جبر قالكي جرينجا دكسات تا يكم جار ده هلبس نویساندن دوان سالین دریج ده تتو کس آلی کاری جوان خواستن جبونا کو ناوارو کاوی گوتنن و بهونه ناس بکه نا يعني بلكي هنكا جارنا يمردقو كا هلبس كيج مرشك مثلا ما يفكي مش شهيدك هي دبكو اجبو وينا نخجلينم يعني او خود شيكرن ويتشاغي هجر بقو تايا اسبي باندور بابا مايا يعني بقو تانا تشتكي جهوازي شهادتا يان بو يرك سري درباز بو جهواز بقو بمر بمايا دبوكو متشيكرانايا اما تشيكرن دباوريا مدي او بترين هلبستا يعني بهلبستا حرينا خوش تشيكري اكو وك انا بو بيشي مقو او هلبستا ويشاغي انا حمو كسين كو انا المقو داري دكي قال لك كانوا ما هلبس تشيكرن دماكو كان صال سرنا دري قلت له هلبس يبنر تبي نم تشيكري فشلو تشيكري او هلبس باشا مامستا استخوازميه كي اشتا برسجي بكم دنافا ابقى زور زحمتيان تدمن بريده هلبس نيفيساندن وشورش روجاوي كردستاني جهاد دست بكرن تو سا تخمينه كي تهبو قدامي بيشوي وسا كرد الروجاوي كردستاني بكار من سربست ايدي هلبست ولزماني خودي دركبن هانشتاين دبيج خياله راستي تشيدون خيال شيء نوهمه دبكو انسان دوهمه دي جيان بكي وهم در عقلي يعني خرافيه اما خيال ممكن انا قال لك تشتانا ايرو ام جيان دكنهم تيكليا بير دود السينن بري بينجي صالي خيال بري خيال بس او خيالا هاني قابليتها ويهبو جبركو وخوا سبارتي تشتن كو دبه كو ببه جبو يعني از بتايبت حزرمندين كردا مفكري وان يانجي هلبسباني وانا بتايبت هلبسبان قالكي دخيلي نيقاش مندير با هلبسبانا برهي جبوش انسان دخيلي دماكو محرومي تشتكي به يرو ام قرماهيه كيدنن ام دخوازن جبي قرماهيه خلاص من ام شي بخيرين خوزي انا من زوزانا بانا يانجي آلتك هبا مهينك بكرنا بيقومان تشتي قلت بيجي قال لك شعراء هالبسباني بري مجي يعني دما تم دخستن كو قلت اتموسفرك يانجي استاتويك كردي تشي بي ناسناميك كردي تشي بي زور زحمتين كل سربي ملتي هاتن تشوس اثبات تثبيت كرن جاليه شوفينيزم ورقص برستادي تخصن كو جي خلاص ببن تخصن كو بپیک هاتین گو در دور آخر کاربن جیانه کن آشتیانه بشین او خول خیالی هم لیکو ما قد باور نذكر كو اف بفي لزهاني حتى از وقت شانود نيفسينم دبو كو بري انا كيف قوتا كاتشتكي ولو بنيفسين من نكاري با اف هولبونين كو كردا كرن دبي دمك كندي كو افقد دس كفتي وافقد سيتكو شينا كو تشيبو وغوريان كو تشيبو دبكو مروني كاري بخيلان داش خلاص باشا مامس از خوازم جبو تماشاوانا هم گلک آگاهین کو مشته سود بگرن جی لی از خوازم
هلبستان جی جانت جبو تماشاوانی ما بیجی آنا هلبستات خوازش مره جبو تماشاوانی ما بیجی کی جان هلبست شوي من قادا حري برفره اكود برهمي مد برين براستي نزانم آلية باندورا آلية أخلاقي مبيتر كشان بربوي وك أرككي وجداني إنساني كو تشتي حري هيجا نسبتي كردا دبي بيواجه هاني دي شهيد يعني أو شهيدانا هلبته خدان دلكي مزن بو حسكرية كمزن لباوانا هبو إيش كمزن هبو أو جوا كما خون خيالك وانا هبو دبا كوفينا أز دكشان دم بري برهمي من سر شهيدا دوی درباره دستکارم هلبسته که بخوینم شوا آنا ام تموزه دنن و نوزه یرمه شوا جی کوبانه دست پیکر و شوا جی کوبانه جی روژای که جیهانی جی کوبانه روژا کوبانه ببوره آ جیهانی جی کوی سر قهرمانی و دلسوزی آوانا ناو دنگ کردا ده برخدانا کوبانه ده دنیای تبدی بلا بو وكه هلبسته كي نظام بنجي اجري بلكي كريه ستران تفيكو ارسطو بيجي هلبستين ستراني ناكبن بن چارچوبيا هلبستي دي برغو محاكاه تثني دماكو محاكته دبي دبي هم دبي سترانجي ودبي هلبس هذي بخي نزان نقول تماشاوان زان بيكو محاكته دي تثني كوباني گرما تير مهي مزگفتا جین و جینگه یپگی دو شیر سورن یپگی دو شیر سورن زیربان بودرگه کوبانی دل شوخ خان روشمه هیمو زنارن بانیان دبن کمبر و آنیان شوقا خوددن سوریان جزاگروسی تین آنیان کوبانه رند خوشکی بلند آبانیان هز تاری جهردره تن چیرا گرووره باز فرات و دجلیان دپارزن به دبره کوبانه رودار شیرین گوهره دشتا سروج و حرانه همشیرا جین و جیانه روح درویش و شیلانی تین گووندا و دیلانی کوبانی برخودیری بالای جانی کوبانی نتنهای کوبانی نب تنهای خوشکا شاگرتای دشتا جهوگن نمایه لبر بهنا دشتای کوبانی ویانی دیان بیان فویا کردای گلک سپاس خوش مامسته باشه مامسته از خوازم یکی بیش من گلک جاران دیتینا هلبستوان يعني هنرمند هلبست تجي برنجلو او مصاب يعني تد ديوان او شتات خوازن يعني جبر خوفاد بن او بخواد بيواجويا كوم ام دو كوما دبون شوية كوما كومين كوتشي بون بشتي او نوروز رونشتي يعني سردما حافظ ما زندبو هناك يقولوا روشين سياسي سر أصلا روشلات أنا بين هناك جوهرتون وبيشكتنا تفجر زجاريان توا كردستان جي بيشكت هو أمر واقعك يعني إيدي ملات نما نوروز دهم برادي وبشارتي نوروز إيدي بيلدار كده وشخوا أو شهيد سليمان الشامي شهيد كتبو شهيدين يكمين روجا نوروزي وبيواجه إيدي نوروز بون رونشت يعني روجا واي كردستاني اوی هشت بو ام ایجا کاری کوما او کاری کوما درکت وک بو هات راگهاندن کو کاری به دنوروزان ده هلبستین نو هلبستین سر شهیدا هلبستین سر تکوشینا گل کرد هلبستین زارگوتنی اوینه اوانا ایجا کوم ازوی چاقی پابند بوم مبهفدور دا سازبندا شوية كوما آجري يك جوان كومين كو كم بون دبريد بري كوما سرخبون بو ورحمتي علي منصور جي خدني كومي دبو قال لك شهيدي في كومي جي هنا وانا وي شاغي هم محل بس دانوان يانجي اوان الجور اوازان مد داوانا حتى روجا ايروجي
gelek ez datixim ser malperê êgo hezkiriyê wê bin dikin awaz û distrê. Başa mamsa ez dixwazim yekî jî bêjim min pir caran bala xwe dane tu taybet gelek bûyerên ku bi ser Rojavayê Kurdistanê tê di hem wextê wê helbestan dinivîsîne. Gelek caran jî helbestvan hene dibêjin di bûyerekî de tu helbestê binivîsînî dibe ne yanî wisa kêm derkeve tu dibe ku ew bûyer bi dawî bibe encamê bûyerê derkeve. Evaya ji bo romanê temam ser wext ji bo romanê ji bo ku tu karibê dû mahiyekê jê re bibîne ew kêferata ku di wê bûyerê de dixweşik ser wextî wê bibe encamê wê naçinin ew ji bo romanê rast dewaye. Besî bo helbestê newloyî ji ber helbest flaşin yanî te flaşa dide tu ne çareserkirina yan jî dû mahiya tê bide û tê kesayetiyê wê na heryekê rolekê bidê û demê wê û zemanê wê na cudahiya helbestê ji romanê ev e. Ji bo wilo kêlîka ku ew bûyer çê dibe ew kêlîk bandorê li te dike dihêrik û tê binivîsînin yanî tu nema xwediyê xwe yî biryarê ye ew eger got hestê te têkilî wê pirsê bê ew pirsaya far dikir ser te got tu binivîsî. Başa mamsa di nava jîhana te de ez bawer dikim heger neşaş bim heftê û nihan de te berê Xwedayî Bakurê Kurdistanê bi mamoste Musa Antere jî te dîtiye şansekî te jî hebiye. Ew ez dixwazim tu behsa wê serdana xwe bikî. Serdana me awaya ew ji xwe em ji wan malbatên ku bên asname bûn mexabin yanî ew bi taybet hatina rejîma Baas û ew projeyên ku li ser Kurdan pêk anîn bi ew projeya Talib Helal a ku Kurdan mehrûm bike ji nasnameyê ku ji bo siba roja wana ku him di hilbijartinan de jî him jî ji bo ku karibin pirsa Kurdî tengav bikin û biçilmisînin. Em ji wan kesayetên bên asname bûn. Min nikarî bi xwendina xwe berdewam bikiraya li Sûrî berê xwe da çûm serxetê Bakur. Êl wê de ez li Enqera me rehmetî Musa Anterdî li ba Parlamenterekî Cezîra Bota ji erdgo rehma Xwedê lê bê Nûreddîn Yilmaz bû. Dema em rûniştin û belkî pêncî kes hebûn odayê rûniştî bû heriyek ji bo pirsekê hatibû. Ew ji telîfonê xwe radiştên û cê têkildar dişte. Dema goyê Sûrî me got ez jî xwendekarek im ez hatime vê de koka me heye nasnama me li Bakur heye. Ew rabû terbiyê riştexilî me dî yek mirovek li kêleka me bû nasne kir guskalî sêwî de got Sûrî me got ez ji Amûdê me got ez Musa Anter. Wê çaxê mînas kir û ja gundê me xalanê me gundê me yîkem li Bakur li xerabê baba û Silîlê nêzîkî hevî ja ez du cara sê cara çûm serdana wî na. Dixwaz ku li wê de çê nebû xwendina min li Tirkî. Jê xwaz got karibê min derxîne dervê ez hatime tabî min. Wê çaxê çend cara min Musa Anter dî baş bû şensekî bû ku me ez lê rast hatim. Wê çaxê tişmiştin de rewşê bêtir ser wê jê neştexilî ser rewşên siyasî diştexilî. Başa mamsa her çendî te behsa rewşên siyasî jî kir ez pirsekî wisa bersiva te ji bo min gelekî girîng e lê eger tu canan naxwazin tu kem çerçeveya siyasî gelek caran helbestvan yan jî tewriyekî vî rengî ser helbestvana heye ku dibe alî wî siyasî tune be dûrî mijarî siyasî keve. Tu vê çendî rast dibîne. Madam ku helbestvan eger xwe dibînî beşeke ji vê civakê gerek e nekeve qatên qizêzî de. Ne dûrî hestê civakê be, ne dûrî xewn û xeyalên civakê be. Dema ku derketî dervê xewn û xeyalê civakê wê çaxê dikeve iqtirabê de. Jiyana rasteqîne nabîne. Nabêjin bela romansî nenivîsîne, bela suryalî nenivîsîne, bela evîndarî nenivîsîne. Bes ev tiştên ku îro di civakê de rûniştînin êş û azarên civakên bingeha wê rehê wê aliyê siyasî ne. Tiştek tin nebûne siyasî. Mexabin yanî em teqlîda rewşenbîrên desthilatdara dikin ku naxwazin rewşenbîr yan jî nivîskar tê keve pirsên siyasî de. Ji bo ku bêje îşê me ez ne siyasî me ser bi xwe me çiro tisiye. Em nabêj bi partî kesê ku ne têkildarî pirsa siyasetê û felsefê bê di baweriya me de ew însanaya ne mewcûd. Di alemeke de di jiyaneke de daîş. Bi taybet jî ez gelek cara vê dibêjim ji Mehmûd Derwîş re gotinin tu ajîtasyona dike, tehrîda dike.
يعني تيجي سينوري هلبستي دردك دەرباز. دبيجن ورن ببن فلسطيني هنا زانبن بيج بو تشازولت هاجي كارم بيجم يعني ورن هلبسوانك يانجي نيفيسكارك ور ببن كرد ابي جوفان غازنات كن ببن كرد بمعنى نقالي شوفينيزمي ببن كرد جيانا كردوريه وجباكا كرداده دروجاش خور جيان بكن هنا بيجن سبب كو دس داویج هیمان و رهن سیاستی دی برهمی خود و چاقوی ناصب. ناصب. باشه ما مست از تخاز مرده کجی بیشم دنابه خابات انتده بشین شانو جی گله که خابات بیجا جی هنده. یعنی بشه شانو دسالین چی دت دست به نویسنده؟ شانو از کارم بیشم دسال حشتی و شونده. اوجی عنی به چه گریدای بو مسئله کومین نوروز دادم. کومان نوروز. جبر کو شانو ملت کرد محرومی به هنراهانی بو. برگو شانو نو هلبسیم کار هلبسیش خورد مالشی چیک و موزیک کسترانه کی چیک و شارتی چیک بس شانو اتمسفرین آزاد جردوین دموکرات جردوین جبوت شانو که پیش خینه دوی شانو گه من دوی تماشاوان هم گو تنی روزا نوروز تنی در فتامه بو گو امکار بن وان جمهور خو جماوری خو ببینن امکار بن دو گوتنا یانجی د چارچوبای شانو یدی جوار پیش پیش می شانو جوی قناغه دسپیکر قناغه نوروزا باشه تجوی صالح حطانها تو دنیوسینم از نيفسينم شخوا او دق و دو برهمي من هنا برهمي من هنا يجي شانو يك كيما مودو كجيب عربية كردي بوهاتي ورقراندن عربي هيثم حسين ورقراند عربي ويك جي جريكا كور وقال لك دقي مهين هنا رش نيفسن شاب نكر من اد نيفسينم لي انا دي قناغي هنا كي باري مي آلية زانينجه او بوي هنا كي باندورا خل اسكت ما سكت اكيد باشه ما مسته بحساب برهمان جی کر از خوازمیه که بجم همو برهمین کوتی وسط چاب دکی کس نه هنه به اشترا چاب دکن يعني سازی دزگهن ویده يعني بري او يكمين قوم او سر حسابي خود شي كرن وكيدا انا بشتي شو درفت شي بول كو چاب خانه شي بول وشان خانه شي بول او جيتي كلار هنن يعني وكي اختيار وشمبيرا هي ديوانا ويجي هي دستيا چاندي هبو يعني تي برهمي خبدي او بنرخينن و هجاب چابي چاب غازن جين قال لك ادفيالي ده هنا خدي غازن راسي يعني مخابن او نوعي يعني او بركل سر وين افاروكي بهاتا سكنان دنجي بس باعتبار يعني ملتي كرد ونيفسكاري كردا محروم بون جينا نكاري بون برهمك خبدي تانا يا هناك يقولوا او بيفان السروان هاتن سبكر انا وشوندي هناك سر هذا وستن باشه ما مس دمن دريجن تزانيغا روجافا ام بجواني مجدد و از بخوشی شانسی که پرمزد ما مسلم جیبوی گلکی کیف خوش بود یعنی اصلا ویژه کردی لروجاوای کردستان چه اصلی ده يعني نسبتي ويجي شخوا معنا ويجي زمان كردي دم بري انا بو شا زمان خوش وشيرين قلتنا خوش دو جمع عربا ادب جي فخوندنا سر خوارني هاتي ادبي عزيمه هاتي يعني الجم اوروبيا قلتنا لاتيني الكولتر سر حرف هاتي الجم يونانيا معناه يقول يك زاني بخوين وبنيسين او اجا جيبو بينا دباوريام اللي سر اصلا دنيا تدجي علوزيان دكورهيا خود بينه ديمك روشن جواكي وباندورا جواكي وبيشكترين كل الدنيا يشيبو تايبت تكنيكا كو تشيبو او تفنا جواكي وان تشتينغو دركتنن تيك توك وانا باندورا كخول خوينري ويكري تاني رومان انا هناكي الجم كردا بيشكتي وكيدا آلية دي دباوريام دي هناكي آلوزيان دبينن جبو روجاوای کردستانی نویسکاری وی باش بون تا شوا جبال کش بو جنی کرداجی برهمه جناجی چه بونن لی خوینری وینات باوريام دي دبه کوت دره چاپخانه دره او پیشنگین پرتوخانه چه بونن ادبیجم خوینر نقایسر وی برهم داینا کو پرتوکن کو انا جیانی دبینن سردمي مدى يعني برتوك قريب سر دستامه بهجمارتنا برتوك كردي انا بحزاره شيبونن لي خندواني وانا بحزاره اوجي باندورا قالك يا يعني روشي جياني جي تا هلبته باندورا وينا هي
لي او الوزيه كو هنن ادوجين سر اصلا دنيا تبدي يجي يعني امكارن بيجن وجا روبرو لهم بري شورشك ويجي يعني حرقونا غكو بيفاجويا كين تشكيلات جواكي دين ويجي تيجو هرد شورشا ويجي ويجا شورشي شورشا ويجي يعني خوا او نافاروكا خوا وستيلين خو ربازي خوا بربو هرتني بهر باشا ما مسج بركو بالصدان بركي بحزاران جي خواندكارش بردستي چونه ده بشه ویجه کردی ده تخمین دی پیش روزی هیا کو ویجه کردی ده دم پیش دهین گاوین پرمزن با ویجه لسر دست وان خواندکارین کول زانگاه دخون اجبر او درفته کو ویجوانین کردیان جی هلبزوانین کرد هنرمند کرد کو او درفتانا دبن باندورین چارچوبین سیاسی آلیه داگیر کریه دبون او نکاری بون ویجه کردی لسر اساسی تراث و پیمای گنچینه کردا گلکی زنگین الدبری هگر درفت شی ببی آن اف درفت آن اف دست کفتین ما کو زمان کردی به زمان پرورده ایدایکی و درکوی آستین زانینگاه و ویجه کردیش خو ام اف چند سال زانینگاه روش آوا درچوی وی چی دبن اوانا و ببن هیمان ببن متریالی کو کاربن او تشتیگو کرد جی محروم بون وش خو متریالی نهلی جم کرداهن دنیا پیر بوی ش آلیه رومانی دیش آلیه فکر دیش آلیه برخودانی دیش آلیه نرخان دیش آلیه پرنسیپان دی تشتی نهلی جم کردا نه در دکبن وقت شینکایی که نه در کبی او خودی ل در کتنی لوی شینکایی هایوان دارانات باوریام دی ام کرد آلیه با آلیه اکادمیک و بزانستکی ام بچکن ویجوانین دنیا تبدی ام کاربن برهمین کردی ای ویجه لسر اساسی ناسنامه که کردی ام کاربن ویجه کردی هویه مهن ویجه کردی ویجه که جهانی باشا ما مثل من بالا خود دایی گلک جاران ده هر ساله ده گلک خلات جبو تجیتین دایین خلات جالی زانینگاه هم به یکتیانی ویسکاران به روشنبیران به دنه يعني او خلاط دما كنتو ورد قريت او هستكي تشاواتي تاكو يعني نسبتي ما از خلاط قال لك هنا قال لك از جرينجين ادم خلاطي يعني بس خلاط جي شي تشتكي معنويه يعني براسي بلكي باري كي جراندك لي تخازم او خلاط انا بجين جوانا يعني قال لك جاره خلاط جيانا مهم هنك خلاط دان بلي خمدان مال باطن شهيده خلاط باشه جبو هزداریه که بده گاوه که بده پنگاوه که بده جوانا وقت بيجي از شيرتا مكو اف كسيغو خلاطا دي بده نفشينه كوام كاربن وي برف خود بينن ام بيتر بهيرنغو او شيرين ناهيه هاني جو الذوقاوي طعمه بسينغو كاربن جو جواني هاني بجنكي اباب ما مسا قالك شروفين تا قالك جران بوهانه چند پرسه مجيمان حوالی مد بیشتر دمامجی زیده نمایی از خوازم هم پرسان بکنم جبر برسف گله کی گرینگ جالی تبه دنیلی ناتر ما مسته اف هالبزدوانین که هالبزد دنیویسینن گله جاران گازن جوان هند بیشتر کرد و جوانی خو هالبزدوانی خو خودی در ناکن پیشتی که کوچی داویه دکن دنیلی ناتر درباره وی اکیده چاوایه ابایا صدمه وی هن هل صدمه وی ندروکی هن صدمه وی دیروکی کو کرد نرخ خو خودی در ناکن نتنی هالبزدوانی خو خودی در ناکن او جی كراهية كوي آلية ديروكي هي ملتين كو جواكين هاتن تشوصاندن وقحرين يعني سايكولوجيا إنساني مقهور حج قنجن خناكن أسنابيجم بقشتيولي بس وقت ديار دائب هي وكا يعني أمكارن بيجن وكا يكو بافي وينا تم لباوي جرينجا بافي خنزان وك خوي يعني وقتي خوي هبي خوي تفيقو أرزاني كسب جرينج أهميتها وي وبيوستيا وي نزان لما أقول خوي تنبي خوي جمالك نميني ويكاخوي بافجي عيني ولي دما أقول باف دمري نبي جرينجا باف أمجي قرك أم جوي تشارجو في دركبين يعني أو كسيكو كدك داي وتعبك داي وجبو جيانو رح جواك كي خونو خيالي خو جيانن دي جيانا خدي قرك أم وينا هنكي قدري ورا قرتن بشتي قو دمري وبي بيجي يعني راستي اوجي مرو كساياتين خو بيربين بيردانكا خو در نخنجي اوجي باشه لي هجايكو
کەسایەتێن ولۆ بتایبەت نەتەنێ جیواک ئالیین کەسێن تێکلدار سازیên تێکلدار و قدر و قیمەتێن وان وێژەوانان و بناسن یعنی ji aliyê madî manewî vebê bêguman ew jî nirxekî netewî ye. باشە مامۆستا پرسێکی داوی ez dixwazim ji te bikim di jiyana te de ew qasî xebat berhem kedeke pir mezin hatiye danîn û pîroze jî bûyerekî herî zêde pê êşiyayê yani bûyerekî di jiyana mamۆsta beşîn gelekî pê êşiyayî çi ye? Bûyera heyrî got ez pê dilşad jî bûm û aynî nefsa bûyerê ez pê êşiyam jî. Di salê 2012 de biryara hat sendin ku em derbasî dibistana bikin. Dibistanê fermî ê dewletî. Êşxwe ew valehiyeke li Rojavayê Kurdistanê bû 19 Tirmehê jixwe ana bîranîna wê em wan qehremanên wê û şehîdê wê nav bîrtînin. Yek ji wan hêmanên ku wê bimînin dîrokî û ji tevgerê re were tomarkirin pingava derbasbûna dibistana û perwerde bi zimanê dayîkê bû. Dema ku em derbasî wan dibistana bûn me mamoste amade kirbûn 2011 salek birî wê na. Me her polekê mamostak bir derbasî wan dibistana bû û me got çûn ser depê A, B, C de gotin û wextê ku wan mamosta got A wan zaroka vegerand A, B, D dengê Kurdî wirtma Kurdî girîkî ez girtim kêfê. Niza çi bû ew girî ez heya ana nizanim şîrove bikim şahî û trajîdya ketna dû. Ew bandoreke mezin wilo ez weke aliyê psikolojî mikir di heman demê de piştî du meha dewlet pê hesiya ku dibistan êdî ne mesela wê derzekê polekê yanî waneyekê tenê bide ji ber ku armanca saziya zimanê Kurdî sezekê ku hemê materyal bibin bi Kurdî û mexabin yanî vê dawî em pê hesiyan layê çermê me Kurd bixwe tiliya wê tê de hebû ku rejîm şiyar kir ku bibêje ev nêta wana wê dibistanê tevdî desteser bikin. Dibistan hatin sekinandin mamoste giş inzar ji wan re şiyarbûn ji wan re çû ku dibistana bigirin dibistanê Kurdî têdin. Li gor texmîna me ê min got yanî bi taybet Amûdê bajarê Amûdê wê kes pabendî biryara muhafiz û perwerda a dewletê nebe. Yani bibe sibe wê pîr û kar jî bên dibistan. Me nerî em derbasî dibistana bûn her polekê di sê zarok lênin maset tenîn. Ez gelekî bu êşiyam rastî. Wek kes yanî wilo ewkek çêbû meşek çêbû di şeqam di cehda sereke de milaqit sen me got kazê bîbûmişte. Me got ana ez giyam encamekê ku me ew iddia me yî ku em hezkiriyê zimanê xwenin tenê gotin bû. û ez giyam encamekê ku Celadet Bedirxan nedbîrê wir bû. Eger ana Celadet Bedirxan û Seydayê Cigerxwîn batana vay bajarî bidîtana ku ev dibistanê ku ser esasê zarokê Kurda ev îro di sê mehtê de zimanê Kurdî sînin û vala bûn û dê û bavê wan ew neşandin me got wê Celadet carek di xwe bîrê werkiraye û Cigerxwîn jî polê xwe rakiraye. Ev her daya bi rastî ez pê êşiyam lê ew jî ta helbet ez sedemên wê hene nevana. Yani derfetên ku çêbûnin ji pir aliyan de got em xwedî lê dernekevin ev sed sala bêjî baweriya me de em ê winda bikin. Ji bo vê ev nirxên herî pîrozin gereke em pabendî wan nirxa bibin û xwîn û xwêdaneke mezin ser van destkeftiya hatiye danîn û ne heqsizî yanî got ji bo em bêjin heqekî siruştî heqekî siyasî civakî tebîî ku em xwedî lê derkin. Başa mamoste em digin dawiya xeleka xwe gotinekî tey dawiyê kî mi deqakê ji bo gelê me Kurd çi dixwazî bêje? Êma ez nakem çarçoveya ez şîreta bikim ez bêjim îro bi taybet ragihandin berê ku civaka me mehrûm bû ji ragihandinê. Îro derfet hene her kes televîzyonê di Bêrîka wî de yê ew tevnên civakî ya ku mero pê diêşe ku îro heman tiştê ku ana min gotin ku pirê me
ام جلد الزات ام خوا گوشت هفدو دجون ام هفدو بيد ام هفدو ديشينن ابناوي وقتاوي وسردماوي ناي ام هيفي دكن كو ام تفدي تي كذن تفاقا جبو يك ريزيا في ملتي هاني كو جبو سباروج او نفشي كوبين نعلتي المنين براستي اگر بيفي ريبازي هاني بيفي شوازي هاني بمشن ام يقون دابك يجاي كو ام نرخيمات السرير حر تشتيد بالاي حري بلنده بن كو اموان جوار بسندار بن وام لوريسي كو ايرو حمنا يار ودجمن وذكرش كو دخوازن وي وريسي كرداي شريطه واني قان بوي فرشينن كرك ام مويان لي بقرين وقال قالك سباس كل ما وسام كيف خوش بون دبو ميواني خلقا ما قالك تشتين سود ماشتا قلتن صابين اما ازي خاطرش بو تماشاوان بخوازم لي خازم تي ساجي داوي ده هلبست كيتا ام برنامج خود از هلبستك افيني مخين بو تماشاوان نبيجن برنامج جوان بريوان كت چارچوبا سياسي باش ازي خاطرش بو تماشاوان بخوازم حتى تماند كي بله تماشاوان برنامج آسوين بيجب ويرنگي هاني جي ام ايرو گهاشن داوي خلقا خو ام خلقا خو ايرو بالهلبست كي مامسا بشير بداوي بكن هر شاد و بخدوار جحر هردو ماري ويرش جبو دلي من وداهب جاركي رحميك خان مزورة بجاني نباب ياند ججن ونوروزان دا بخبيانك بيروري از بسر مجي فداكم برشوق آري قاصري از بقوري وينشانا أو يا بجعبي دلمدي من بسختي خوك جانن حبرا قلمي جمدي كاغزار روندك بلي شل بأنقشتان لي فنري ويدمي ديلان بومن بمقرصون بردري نشتيا بخشة وباغان شنو شوبا وضمالتا چيچكا بهنا وليدا چيد دلي خود بشارقا بردما روجدچا آوا حسدكم بالي ببينن وندزانن أزباوي ما چيد بريدا قرينن بلكي هين آقر پرستم از دشوقا ودمستم حيفاوي موما شمالي وبمرتو ليني ونرتن دسلات داريا بدوان حكم شنقي بو مبينة يذي بدست وبين بن بيل دانش تامخين قالك سباس